Dobro večer, poštovani gledaoci. Nakon odluke apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine, kojom je utvrđeno pravo svojine nad perspektivnom vojnom imovinom u Han Pijesku u korist Bosne i Hercegovine, pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine zahtijeva od Geodetske uprave Republike Srpske da se perspektivne vojne lokacije u Srpskoj uknjiže na Bosnu i Hercegovinu. Republika Srpska će ponovo podnijeti apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine protiv presude Suda Bosne i Hercegovine kojom je ovo pravo svojine utvrđeno. Podsjetimo, knjiženje vojne imovine već 11 godina dodatno usložnjava odnose koji su i onako poremećeni u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska je pred ozbiljnim iskušenjem, jer eventualnim knjiženjem imovine u Han Pijesku na Bosnu i Hercegovinu ostaje bez dijela teritorije potvrđene u Dejtonu. U pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine ne kriju da su zatražili da se perspektivne vojne lokacije u Srpskoj preknjiže na Ministarstvo odbrane BiH. Taj proces je po meni krenuo neumjetno. Dakle, putem pravobranioca smo izvršili prvo knjiženje i to će ići. U Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske potvrdili su da su njihove područne kancelarije u Banja Luci, Mrkonjić Gradu, Bijeljini, Bileći, Prijedoru, Doboju, Han Pijesku, Derventi i Ugljeviku dobili te zahtjeve na koje su obavezni da odgovore u roku od 30 dana od dana prijema. Navedeni zahtjevi su u radu i o njima će biti odlučeno u zakonskom roku u skladu sa procesno-pravnim i materijalno-pravnim propisima koji važe na teritoriji Republike Srpske. Slučajno ili ne tek zahtjevi pravobranilaštva BiH za uknjižavanje uslijedili su neposredno nakon odluke apelacionog odjeljenja Suda BiH kojim je utvrđeno pravo svojine u korist Bosne i Hercegovine nad perspektivnom vojnom imovinom u Han Pijesku ukupne površine 11.474 metra kvadratna. Konkretno, riječ je o lokalitetu Veliki Žep na više od 1500 metara nadmorske visine i u katastarskim knjigama vodi se kao livada pašnjak. Na tom zemljištu nalazi se manji vojni objekat te RTV i predajnik MTEL-a. Od 70. godina prošlog vijeka vlasnik tih 12 dunuma zemlje je Državni sekretarijat narodne odbrane bivše Jugoslavije, a od 1999. godine Ministarstvo odbrane Republike Srpske. Uknjižavanje te, ali i drugih perspektivnih vojnih lokacija u Srpskoj na Bosnu i Hercegovinu ispostavlja se kao uslov za članstvo u NATO-u. Međutim, Srpska to ne dozvoljava dok se ne utvrde kriterijumi za raspodjelu cjelokupne državne, time i vojne imovine. Ima određeni broj lokacija koje se nalaze na području Republike Srpske gdje postoji političko stajalište predstavnika vlasti Republike Srpske kada je u pitanju uknjižba perspektivne nepokretne imovine koje koristi Ministarstvo obrane na državu Bosnu i Hercegovinu, da oni to neće podržati. Tu je jasan stav. Dakle, neće se Republika Srpska odreći svoje imovine, ona će pripasti nevezano da će biti lokalnim zajednicama, entitetima, uopšte nije važno. To je imovina Republike Srpske koja nesporno može biti stavljena na raspolaganje oružanim snagama za njihove potrebe. Kako je uopšte došlo do toga da Republika Srpska pred Ustavnim sudom BiH traži zaštitu svoje Dejtonom potvrđene teritorije i šta je pokrenulo lavinu zahtjeva iz pravobranilaštva BiH za uknjižavanjem perspektivne imovine u Srpskoj na Bosnu i Hercegovinu? Počelo je 2014. kada je područna jedinica Rukipa u Han Pijesku nakon javnog izlaganja donijela rješenje kojim utvrđuje pravo zajedničke svojine u korist Republike Srpske i AD MTEL Banja Luka nad blizu 12 dunuma zemljišta za koje se sada traži uknjižavanje na Bosnu i Hercegovinu. Ovaj spor je izvelo prije 2 godine Uprava za geodetske i imovinske odnose koja je vršila izlaganje i željela da upiše to na MTEL. Ja sam upravao još prije 2 godine da se to ne radi, jer na takav način se provocira spor i da će taj spor vjerovatno izgubiti. U Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske odbijaju Mandićeve optužbe, jer kako kažu nisu ni učestvovali u sudskom postupku. Tvrde da je osnivanje katastra nepokretnosti u Han Pijesku bio javan i transparentan postupak. Ipak ostaje nejasno kako je Ministarstvo odbrane BiH u Sarajevu saznalo da je predmetna imovina javno izložena u područnoj kancelariji u Han Pijesku, što im je bio signal da preko pravobranilaštva BiH pokrenu sudski spor. Ministarstvo BiH i pravobranilaštvo BiH kao njihov pravni zastupnik su se samostalno bez pozivanja od strane komisije pojavili kao zainteresovana strana u 2 postupka na teritoriji opštine Han Pijesak i to za kasarnu u Crnoj Rijeci i lokalitet Veliki Žep.
Teško je povjerovati da su predstavnici Ministarstva obrane BiH samostalno došli u Han Pijesak, prije da ih je Komisija za izlaganje na javni uvid obavijestila kao zainteresovanu stranu. Da li je to urađeno prema zakonu, svjesno ili u neznanju, tek nastala je šteta, odnosno došlo je do sudskog spora u vezi imovine u Han Pijesku. Da bi se upisalo vlasništvo, vrši se izlaganje. I sad svakako ima primjedbu na to izlaganje, daje tu primjedbu prigovore, odnosno pokreće sud da odlučuje čije je to vlasništvo. Ko je dao primjedbu? Ministarstvo odbrane. Na spisku perspektivnih vojnih lokacija u Republici Srpskoj je 8 kasarni, 2 skladišta naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava, te jedno skladište pogonskog goriva. Kao perspektivna vojna imovina određena su i 2 poligona za borbenu obuku i strelište, te čak 6 komunikacijskih čvorišta i 1 radarski položaj. Na kraju i aerodrom Mahovljane u Laktašima zacrtan je kao lokacija od interesa za oružane snage Bosne i Hercegovine. Međutim, novim prijedlogom dokumenta Pregled odbrane BiH broj tih lokacija u Srpskoj smanjen je na 20. Objekti u Foči, Kalinoviku i Ugljeviku proglašeni su neperspektivnim, te nema potrebe za njihovim knjiženjem na Bosnu i Hercegovinu. U studiju Aspekta večeras su Danijela Novaković, pravobranilac Republike Srpske. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na poziv. Nikola Kovačević, savjetnik ministra pravde Republike Srpske. Dobroveče i vama. Dobroveče. Dušanka Majkić, Komisija za odbranu i bezbjednost Bosne i Hercegovine. Dobroveče, dobrodošli. I Miloš Olaja, spoljno-politički analitičar. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Gospođo Majkić, ja u najavi rekoh da 11 godina, znači više od decenije se rješava ovo pitanje i čini se da smo došli u vrlo ozbiljnu situaciju. U kojoj mjeri je ugrožena teritorija Republike Srpske, ona koja joj je zagarantovana Daytonom? Dakle, kad sam čula ovu vijest da Republika Srpska se poziva da uknjiži 11 i nešto hiljada metara kvadratnih na Bosnu i Hercegovinu, sam gledala šta otprilike, koja to površina zahvata, znajući kolike su potrebe za radiorelejnim čvorištom jednim. Ali su mi onda ispričali kako je to čvorište i šta znači šuma, prvoklasna šuma koja se nalazi u okruženju i da Ministarstvo odbrane nije prethodno izračunalo koliko treba za radiorelejno čvorište ostaviti, a sve ostalo parcelizacijom vratiti entitetu. Ne, ništa od toga nije urađeno, nego treba cijelu tu gromadu i tako bezbroj puta. Onda ne treba ništa posebno biti upućen u ovu materiju i vidjeti da Republika Srpska ovdje treba da da dio svoje teritorije koje je Dejtonskim mirovnim sporazumom dat, to znači 49%, kako naše komšije preko puta vole da kažu manji BiH entitet, ali ti 49% je imovina koja je naša i koju nećemo ni u kakvim okolnostima. Upravo sam to i htjela da pitam. Čini mi se da ovdje nije primat koliko je kvalitetna šuma ili koliko su to površine oko releja, već zapravo da se radi o teritoriji Republike Srpske. Ali samo navodim kao primjer kako to izgleda. To je kad se prevede u masu događaja koji će se slijediti i pokušaja da se to otme. To će biti velika cifra i ona će dovesti u pitanje Dejtonski mirovni sporazum i 49%. Dakle, na institucijama Republike Srpske je da učine sve da se ovo ne dogodi, da Bosna i Hercegovina bude ono što ona jeste, nastala u Dejtonu, ali od 2 entiteta i da ne može niko da urušava onaj dio koji je pripao Republici Srpskoj. Gospođo Novaković, nekako ćemo krenuti sa kraja. Evo upravo ovo što je rekla gospođa Majkić i konstatovala da je ugrožena teritorija Republike Srpske. Od ovih najsvježijih događanja vi ste ponovo najavili apelaciju Ustavnom sudu na nešto što je na odluku koju je donio sud Bosne i Hercegovine. Samo nam kažite, znači prethodna je odbijena i zamjereno vam je, odnosno rečeno je da je to preuranjeno. Da li je to razlog, ajde da kažemo, jedne pravne zbrke ili je zapravo to u ovom trenutku nevažno? Da napomenemo i to, ili manje važno, da napomenemo i to da još nije odgovoreno na reviziju na što ste vi zahtijevali od suda Bosne i Hercegovine?
ovakve odluke? Pa vidite, ja ne mislim da ovdje postoji pravna zbrka. Apelacija koja je proslijeđena Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, koja je odbijena, istina, kao preuranjena, nije imala samo za cilj da se riješi meritorno od strane Ustavnog suda, nego je za apelaciju podneseni zahtjev za izdavanje privremene mjere, a to je da se ne provodi odluka Suda Bosne i Hercegovine sve dok se ne odluči po reviziji koju je također pravobranilaštvo izjavilo. Međutim, moram reći da prema pravilima Ustavnog suda članu 18 je dozvoljeno i podnošenje apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i u onoj situaciji kad ne postoji konačna odluka u slučaju da se krši Ustav ili međunarodni sporazum i propis, što je ovdje učinjeno. Naime, prekršen je Dejtonski mirovni sporazum, prekršena je Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava gdje se određuje pravo na pravično suđenje i Ustav Republike Srpske. Iz tog razloga ja lično smatram, a i moje kolege iz pravobranilaštva, da apelacija nije preuranjena. Jeste li odlučili, odnosno ili ste možda već poslali tu ponovnu apelaciju koju ste prije nekoliko dana najavili? Mi jesmo najavili apelaciju, ali nju možemo podnijeti tek kad Sud Bosne i Hercegovine odluči po reviziji pravobranilaštva. A sada se zapravo radi, ukoliko bi se sve provelo kako je naloženo od pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, da se imovina uknjiži, kažemo, koliko bi se to desilo, u roku od 30 dana od dana prijema, je li tako? Apelacija će se podnijeti u roku od 60 dana od dana prijema odluke po reviziji, a što se tiče knjiženja imovine prema odnosno zakonima na nivou Bosne i Hercegovine, pa čak i našim procesnim zakonima, postupanje po odlukama je 30 dana od dana prijema pravosnažne sudske odluke. Gospodine Kovačeviću, da kažemo zapravo da je ovim prekršen nalog visokog predstavnika. Da kratko napravimo jedan uvod da je visoki predstavnik naredio prije mnogo godina zapravo da se stavi zabrana na raspolaganje ove imovine. Vi ste dobili jedno pismo, odnosno došli ste u posjed jednog pisma koje je poslao visoki predstavnik kojim je zapravo prekršio ili skinuo vlastite zabrane. O čemu se radi? Ja mislim da cijelu zbrku u ovom problemu napravio baš visoki predstavnik. A u prilog te moje tvrdnje se podsjetim samo na neke stvari. Naime, cijela priča je počela 2001. godine. Tada je zaključen sporazum po pitanju sukcesije u Beču. Taj sporazum su potpisali predstavnici novonastalih država i visoki predstavnik. Taj sporazum ima dva aneksa, aneks A i aneks B. Da neko što kažem aneks A. Aneks A govori upravo o imovini bivše SFRJ. I po tom aneksu imovina bivše SFRJ, obzirom da je bila društvena, da nije imala svog titulara, se raspoređuje prema sjedištu gdje se nalazi ta imovina. To znači da tu imovinu nasljeđuju novonastale države prema mjestu gdje se ta imovina nalazi. I to je dakle bilo pravilo tog aneksa A. I to pravilo se primjenjivalo sve do 2005. godine u svim državama, pa i u Bosni i Hercegovini. Što znači da do tog momenta vlade entiteta su slobodno raspolagale s tom imovinom i tako su i radile. Međutim, 2005. godine visoki predstavnik donosi 3 zakona na nivou Bosne i Hercegovine i na nivou oba entiteta kojim zabranjuje raspolaganje sa imovinom koja je postala vlasništvo bivše SFRJ, kao imovinom na kojom pravo raspolaganja imala bivša SFRJ. Dakle, u tom zakonu visoki predstavnik zabranjuje svim nivoima vlasti bilo koji oblik raspolaganja, odnosno prenos prava vlasništva. Sve dok se ne donese zakon na nivou Bosne i Hercegovine kojim će biti utvrđeni kriteriji po koji će služiti da se donese sporazum, odnosno zaključni sporazum. Kojeg će 3 strane, 2 entiteta i Bosna i Hercegovina. A samo mi kažete kako je to pismo, molim vas. Ovdje je vrlo važno napomenuti još jednu stvar. Zašto je visoki predstavnik izuzeo Brčko distrikt? Jer on je donio zakone koji važe na nivou Bosne i Hercegovine, na nivou oba entiteta, ali isključuje Brčko distrikt, jer je uz njegovu superviziju u Brčko distriktu donijet zakon po kojem sva imovina u Brčko distriktu, uključujući vojne kasarne, postaje vlasništvo Brčko distrikta. Hajde mi samo kažete za ovo pismo, jako je važno, koje vas iznenadilo, koje je on poslao i praktično ukinuo svoje zabrane. Poslije donošenja zakona o zabrani,
Visoki predstavnik je u 2 ili 3 navrata insistirao kod Savjeta ministara i vlade oba entiteta da je neophodno donijeti zakon i zaključiti sporazum kao pravni osnov za uknjižbu prava vlasništva. Međutim, 24. maja ove godine visoki predstavnik po prvi put se obraća na ruke predsjedavajućeg Savjeta ministara i predsjedavajućeg Komisije za državnu imovinu u kojem obavještava da imovina sa koje je skinu teret zabrane je u stvari vlasništvo Bosne i Hercegovine. Dakle, visoki predstavnik ovim pismom stavlja van snage svoje ranije donijete nametnute zabrane. Hvala lijepo. Svakako ćemo izgovarati. Sad pitanje za gospodina Šulaju, gospođu Majkića. Možda prvo gospodin Šulaja. Što mislite, zbog čega takav potez visokog predstavnika? To je pitanje za oboje. Prvi i drugi, vaš komentar, možda više za gospođu Majkić, ali vas želim da čujem. Što mislite, zašto nije donesen zakon nakon svih ovih godina, zapravo ono što je bilo i naloženo, što se moralo? Drugačije rečeno, da li bi došli u ovu situaciju da je parlament Bosne i Hercegovine izglasao zakon koji je bio osnov da se napravi sporazum kako bi se danas imovina dijelila između 3, ajde da kažemo, tijela, to je 2 entiteta i Bosne i Hercegovine. Jeste, naravno. Izvolite, možete vi, pa možda gospodin Šalaja, da. Dakle, postojalo je nekoliko pokušaja. 2030. godine Savjet ministara je napravio inicijativu da se radna grupa koja je formirana od strane 3 ministra, ministra civilnih poslova, ministra pravde i ministra komunikacija, da sjedne i da napravi prijedlog koji bi išao u parlamentarnu proceduru. Godinu dana je rađeno na tom prijedlogu, približilo se visokom stepenu usaglašenosti, a onda pred sam kraj, kada gotovo samo što nije otišao u parlamentarnu proceduru, predstavnik SDP-a, gospodin Hadžić, došao je i donio na sto, stavio potpuno novi prijedlog u kome je stajalo da je sva imovina koja pripada, koja je prešla na Ministarstvo odbrane s oružanim snagama, vlasništvo Bosne i Hercegovine. Dakle, tog momenta... Što nije bilo prihvatljivo za ostale članove komisije, odnosno za srpske članove komisije. Na tu temu i ta komisija je prestala da radi. Naknadno, u 2 navrata, uglavnom bošnjački poslanici su predlagali rješenja, ali su svako od tih rješenja je polazilo od iste premise. Zašto? Zbog toga što se njima jako žurilo da donesu rješenje za vojnu imovinu, zbog aktiviranja mapa, odnosno ulaska u NATO, a veoma su bili nezainteresovani, za razliku od Republike Srpske, da rade na pitanju ostale državne imovine koja je bila preduslov za zatvaranje OHR-a. Dakle, to su bile 2 stvari, na sasvim različitim pozicijama smo bili. Nama je veoma stalo bilo da OHR završi svoj mandat ovdje, a oni su totalno bili neraspoloženi da u tom segmentu bilo šta uradi. Gospodine Šulaja, s obzirom da je ovo jedna poznata situacija da Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska nemaju iste poglede u vezi ovog pitanja, kako vi komentarišete to da komisija nije uspjela i uopšte da se riješi ovo pitanje nakon 11 godina? Pa ja mislim da je nijedan zakon koji bi predviđao postojanje neke institucije na nivou Bosne i Hercegovine za knjiženje bilo koje imovine ne bi prošao. To je moj stav. I mislim da on čak nije u skladu ni sa Ustavom Republike Srpske, nisam baš pravnik, ali moguće je da se to dodovolji. Ja bi se vratio možda korak 2 nazad. Mislim da su politički motivi za sve ovo, pa čak i na neki način da ako već ne može pravno da se riješi, da se stvara pravni haos. Mislim da je sve počelo, nećemo reći od ameba Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali sa reformom Komisije odbrane. Naime, aneks 1, aneks 1a, 1b Dejtonskog mirovnog sporazuma predviđaju postojanje 2 vojske u Bosni i Hercegovini, to nije bilo sporno. Da. Dakle, tako smo izašli iz rata 1995. i to je trajalo do 2007. Ali u jednom periodu između 2001. i 2005. dakle ove godine koja je karakteristična, dešava se čitav niz političkih procesa koji je u stvari, po mom mišljenju, bio priprema za sve ovo. To je prvo formiranje Komisije za reformu odbrane. Reforma odbrane čak dolazi i sa jedinstvenim sistemom odbrane, ali postojanjem entiteta i postojanjem 2 vojske. Ona je taj svoj 2 vojske, a druga vojska federacije čak sa 2 komponente. Jel? Bošnjačka i Hrvatska, da. Da.
preciznije vojska Bosne i Hercegovine i Hrvatsko vijeće odbrane. Dakle, dolazi se tim i tu negdje 2003. godine se ulazi u taj proces. 2005. usvaja se zakon o odbrani koji ne predviđa postojanje ni dvije vojske, nego stvara se jedna vojska, jedan sistem i onda kreće, ja bih to rekao, spinovanje, bar se u medijima, vi to dobro znate, zove spinovanje, država, vojska, ministarstvo odbrane, u to sve se uključuje NATO. Jednu rečenicu, pa možemo ići dalje. Naravno. Dakle, 2008. visoki predstavnik postavlja ovo 5+2 uslova, što su politički uslovi prevedeni na pravo, ali 2010. godine na jednom neformalnom mitingu ministara odbrane NATO-a u Talinu, Estoniji, postavlja se kao uslov knjiženje vojne imovine da bi Bosna i Hercegovina, a to je politički uslov. Za to znamo i to je treći uslov, svakako ćemo o tome govoriti. To je taj karakteristični moment. Dakle, od 2001. tačnije do 2010. godine taj spin međunarodne zajednice se uvuče. Šta su razlozi? Pa razlozi su NATO želi Bosnu i Hercegovinu. To je u političkom smislu. O tome ćemo svakako govoriti. Želi da se širi. O tome definitivno naravno. Ali moramo i ovaj pravni dio zapravo. Ja ću se ipak vratiti na taj zakon i opet vas pitati da li bi on riješio, kao što je rečeno, bez obzira, ja ne znam da se slažete sa gospodinom Šolajom, da li je on protiv Ustava Republike Srpske ili ne, ali vi ste član državne komisije koja je trebala da donese taj zakon i ponovit ću na osnovu koga, bar tako kažu, bi se uradio sporazum da tri nivoa vlasti lijepo podijele imovinu, da se zna šta je čije. Dakle, ja sam član komisije od samog početka, od 2005. godine. Održali smo sigurno 100 sjednica. I šta vas je spriječavalo da napravite? Ne znam koliko je bilo verzija tih zakona, ali jednostavno iz Republike Srpske imali smo jasan i decidan stav da imovina ne može biti knjižena na Bosnu i Hercegovinu. Dobro. Jednostavno, na to nas obavezuje Dejtonski sporazum i Ustav Republike Srpske, koji kaže da je teritorija Republike Srpske nedjeljiva i neotuđiva. Prema tome, mi moramo to poštovati. Dobro. I šta se dešava? U ovom momentu, pošto je viski predstavnik, dakle, u svojim nametnutim zakonom zabranio raspolaganje sa imovinom bivše SFRJ i sa imovinom na kojoj je pravo raspolaganja imala bivša Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Sad je prioritet samo na perspektivnoj vojnoj imovini. Zakon ne poznaje perspektivnu imovinu. To je nešto što je poslije izmišljeno, odnosno ustanovljeno. A perspektivna vojna imovina je ona imovina koja služi za potrebe Vojske Republike Srpske. I sad se ozbiljno postavlja pitanje, ako bi jednu manjaču, koja, ja u šali kažem, nešto je manja nego Crna Gora, knjižila Bosnu i Hercegovinu, šta to znači? Koliko smo manji teritoriju Republike Srpske? To znači ono prvo pitanje koje sam postavila gospođi Majkić. I ne samo to, nego da li Republika Srpska gubi zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast na toj teritoriji. Možemo li tako nešto uraditi? Možemo li tako nešto dozvoliti? A šta bi sa zakonom? Na drugoj strani, predstavnici Federacije Bosne i Hercegovine cijelo vrijeme insistiraju ne samo vojna imovina, nego i sva druga imovina da bude imovina Bosne i Hercegovine. Da li je to bio razlog što nije donesen zakon? Apsolutno to je jedini razlog. Drugog razloga nije bilo. Prema tome, tu znači niste se mogli dogovoriti? Pa nema dogovora. Kako ćemo se dogovoriti? Tu jednostavno nema ni blizu kompromisa. Gospodin Novaković, gospodin Kovačević je pomenuo zakon o sukcesiji bivše Jugoslavije. Samo ću reći da je to zakon koji zapravo podrazumijeva razgraničenje, ajmo da tako kažem, teritorije imovine između međunarodno priznatih država. Znači on nije regulisao odnose unutar zemlje poput Bosne i Hercegovine, znači kako će se podijeliti imovina unutar entiteta, odnosno između entiteta. Kažite mi, na osnovu čega je onda, je li mogao sud Bosne i Hercegovine na osnovu njega da donese ovakvu jednu odluku ili još dopunsko pitanje na osnovu kojih pravnih normi i na osnovu kojih pravnih propisa je onda sud Bosne i Hercegovine donio ovakvu odluku zbog koje mi večeras sjedimo i pričamo o ovome? Pa za presuđenje u ovoj pravnoj stvari za utvrđivanje prava vlasništva na perspektivnoj vojnoj imovini nije nadležan ni jedan sud. Eventualno, kad bi išli na nadležnost, tad bi primijenili zakon o parničnom postupku Republike Srpske mjesta nadležnost tamo gdje se nekretnine nalaze. Međutim, nije nadležan ni sud redovne nadležnosti u Republici Srpskoj, nego jedino ko može skinuti zabranu sa ove imovine, to je Komisija za državnu imovinu. I sam sud u svojoj drugostepenoj odluci je rekao da pravni osnov za presuđenje nije odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine, nije zakon o odbrani koji također u korist Republike Srpske, član 74, ide u njenom pravcu da je to imovina onih teritorija entiteta gdje se nalazi. Što se tiče ovog aneksa A
To je sporazum o sukcesiji koji je sklopljen između država nastalih od bivše socijalističke federativne Između republike. Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Jeste, i to Srbije. su sporazumi koje su te države potpisale, ali njime nije utvrđeno pravo vlasništva između entiteta, odnosno nivoa Da, to sam vlasti rekla u u uvodu, da. Federaciji i Republici Srpskoj. Ali ja hoću da paralelno povučem i zakon o privatizaciji državnog kapitala koji je donesen 1998. Upravo na osnovu ovog aneksa. Ja ne vidim problema da se riješi i vojna imovina na način kako je to riješeno što se tiče i privatizacije državnog kapitala. Znači, ono što se nalazi na teritoriji Republike Srpske, to je Republike Srpske. Što se nalazi na teritoriji Federacije, to je Federacije pripada njima. Znači, Ja sam dobro shvatila, znači sud Bosne i Hercegovine definitivno nije nadležan prema vašem mišljenju i koji su to znači propisi na kojih je on onda donio, pravni propisi? Ne postoji nijedan propis. Postoji zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom, da je sud poštovao taj propis, u stvari da je primjenjivao ga. Ali ga nije ni visoki predstavnik poštovao, je li tako? Upravo tim ukazom je sam ukinuo zabrane, preskočio, je li tako, gospodine Kovačeviću? Problem. Dakle, sud je u ovom slučaju utvrdio vlasništvo u korist Bosne i Hercegovine. I sad se postavlja pitanje na temelju kojih propisa. Da. U jednom pismu visoki predstavnik posebno upozorava da sporazum u sukcesiji je međunarodni akt i on ne može poslužiti kao akt za uknjižbu. Piše pismo pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine. I sad, možete zamisliti apsolutnu situaciju da sud upravo u ovoj odluci poziva se na sporazum o sukcesiji kao pravni ikvir i poziva se na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Prema tome, tvrdim da sud Bosne i Hercegovine je apsolutno nenadležan iz razloga što Bosna i Hercegovina po Ustavu Bosne i Hercegovine nije nadležna da donese zakon o stvarnim pravima. Dakle, na nivou Bosne i Hercegovine postoji materijalni propis na temelju kojega bi sud donio odluku. Ne možete vi voditi postupak ako nemate materijalni propis. To sam htjela da čujem. Idemo kratko na reklami i vraćamo se vrlo brzo u studio. Poštovani gledalci, u trećem dnevniku gledajte. Predsjednik Srpske Milorad Dodik u posjeti Sankt Peterburgu. Apelacije iz Republike Srpske još na čekanju u Ustavnom sudu BiH. Hoće li Srpska imati zajednički jezik na prijedlog predsjednika Republike? Parlament Srpske odgovorio na krivičnu prijavu fondacije iz Tuzle. Povelje zaslužnima za osnivanje Narodne skupštine, a ne za zločine. Španska policija uhapsila bandu porijeklom iz BiH. RTRS u promociji kampanje Naše je bolje. Dnevnik je u 22:15. Kada večer zatreperi posebnom svjetlošću, to može biti samo Ferrero Rocher. Najbolji lješnjaci i najkremastija čokolada. Ferrero Rocher u savršenom zlatnom omotu blista i čini vaš Božić posebnim. Ferrero Rocher, neka vaši posebni trenuci zablistaju. Svanuo je divan sunčan dan, prepun boja, hestičan i radostan. Oko moje glave lute se, šareni baloni, sjajne zvijezdice. Jer ljubavi to je škola, Sky Cola, Sky Cola. I čitav svijet nek se rola kao ti i ja, Sky Cola. Meni nema bolje kole. Sky Cola. Ostala sam bez praška za pranje. Probaj Persil Gel. Hoće li ukloniti tvrdokorne mrlje? Bolje nego prašak. Čak i čokoladne mrlje. Možeš ga koristiti i za prednamakanje. Od sada Persil Gel sadrži jedinstveni sastojak za uklanjanje mrlja. Vidi! Savršeno! Najbolji gel na tržištu. Kada darujete najbolji poklon, onda ga je umatate na poseban način. Baš kao i Persil sada s crvenom vrpcom. Otkrite vrlo posebnu Persil ponudu. Najbolji Persil.
biti srećno. Moja kravica. Isplati se prelistati Tropik katalog. Preporuka za dobre ukuse. Pileći file na tacni, kilogram 7,45. Jogurt Vitalija, 1 litar, 1,85. Isplati se uzeti deterđent za veš Persil, 19,95. I još mnogo sjajnih cijena. Tropik. Isplati se. Nisam ni slutio da se u meni krije takav kulinarski talenat. Iznenadio sam nju, ali iznenadio sam i samog sebe. Kad imaš plazmu za saveznika, sve je lako. Plazma, sve što ti treba. Ponovo smo u studiju. Gospodine Šolaja, govorili smo malo o tom pravnom dijelu i to su govorili pravnici. Što se desilo sa sporazumom koji je prije nekoliko godina, mislim da se zove Banjalučki sporazum, koji su potpisali političke partije, nekad marta, je li 2012, je li tako? Da. Je li se tada moglo riješiti to pitanje? Ako su partije postigle sporazum, mogle su riješiti, ali činjenica je da nismo mogli prijeći preko ovog pravnog praga koji se odnosi na stvaranje institucije na nivou BiH koji može da uknjiži tu vojnu. Jer tog časa je bukvalno Dejtonski mirovni sporazum i aneks 4, ono što mi volimo da nazovemo Ustavom, bio prekršen. Jer mislim da ovdje, ja ću kao s politikološke strane pokušati, ovdje je problem termina. Znate, nosilac imovine, subjekt prava, nosili su entiteti, ali oblik svojine je državni. Znači, nema entitetske svojine, to može biti pridjev, politički pridjev, ali oblik svojine je državni i dva entiteta mogu biti nosioci te državne svojine, državne imovine. Dakle, to se iz Bosne i Hercegovine u tom smislu ne može biti subjekt prava, ne može biti vlasnik, jer ne postoji taj mehanizam u Dejtonskom mirovnom sporazumu pa ni aneksu 4. Ali je kroz ovu devijaciju, dakle, istina Republika Srpska i njeni predstavnici svih političkih boja su učestvovali u tome da se usvoji reforma odbrane, da se ona primjenjuje i da se stvori neko ko želi da ima imovinu, to sam malo pre rekao, Ministarstvo odbrane. Da toga nije bilo, uopšte nije bilo potrebe. Znači, to je sad problem. A onda se NATO upetlja, naravno, međunarodni subjekti kao NATO. Ne bih ja ovdje htio da nekoga krivim, da me ne shvatite pogrešno. Od 2001. 2005. do 2008. 2009. godine jedna geopolitička i geostrateška situacija bi bila sasvim drugačija nego što je danas. Nije bilo takve igre aktera. Nešto konkretno, vrlo da vas pitam, vi ste to već otvorili negdje i to nije ništa novo. Ulazak u NATO. Da li se sve ovo radi zbog toga? A malo ću objasniti. Imamo situaciju u Republici Srpskoj gdje politički predstavnici Republike Srpske, makar zvanično, kažu da smo mi, Republika Srpska, protiv ulaska u NATO. Jedna je verzija izjava, a druga u najmanju ruku da će se tražiti mišljenje naroda, referendum kad se dođe oko tog pitanja. To je bilo prvo jedno pa drugo. A s druge strane, Bosna i Hercegovina kao zajednica, dva entiteta već ispunjava praktično zahtjeve koje je postavio NATO, odnosno mapu puta za ulazak u NATO. Prvo je, nedavno je smanjenje, čak i američka ambasada nedavno čestitala zapravo predsjedništvo Bosne i Hercegovine na svemu što su do sad uradili. Prva dva su uslova ispunjena. Radi se o smanjenju broja vojnika i još... Formalni uslovi, da. Da, to su formalni. A kao treći je upravo, gospodine Šulaje, to je za vas, gospođo Majkić, pitanje, kao treći je navedeno pitanje upravo rješavanja ove imovine. Pa sad sam rekao, znači na jednom neformalnom sastanku upućen je poziv i postavljen uslov. Znači Bosni i Hercegovini da to riješi. Inače NATO i Evropska unija, to se kod nas u medijima loše eksploatiše, radi na principu pozivanja. Ne možete vi da radite kad nešto vi želite, ne kad vas oni zovu. To je pripremljeno i sada. Tu se poklopile dvije tendencije. Jedna tendencija za centralizacijom Bosne i Hercegovine, zna se od koga, od strane manje više bošnjačkih političkih subjekata, prije svega partija, i druga tendencija da NATO želi da se širi. Znači, to njemu odgovara. Pri čemu se naravno tu i Republika Srpska stavlja u poziciju, ona se stavlja u poziciju da bude kažnjavana upravo na ovakav način. Sad ćemo čuti oko tih riječi, ja bih jednu rečenicu, bio sam na jednoj konferenciji krajem juna, oprostite mi što neću reći ime, jer na tim konferencijama se primjenjuje pravilo Chatham House Rules. Dobro. Znači, čuli ste, rekli ste, možete ponoviti, nemojte reći ko je.
jedan predstavnik... Izvinite, li i to vid propagande ili kako? Ne, to je moralno. Aha, okej. Moralni stav. Inače više neću ići ako to jednom izvalim. Jel? Dakle, jedan vrlo visoko pozicionirani političar u vrlo kvalitetnim bliskim odnosima s NATO-om rekao je napravili smo grešku. To sad služi kao opravdanje Republici Srpskoj i Dodiku da ne idu u NATO. To je jedno mišljenje koje se polako kristališe. Koja greška? Pa to što se pristalo na uslov nepokretne vojne imovine. Dobro, naravno, samo da gospodin Šalac završi. Zašto bi jednom NATO bilo bitno gdje se šta knjiži? Ja ću samo podsjetiti da je predsjednik, tadašnji premijer Milorad Dodik predložio sve dajemo na korišćenju vojsci bez ikakvih ustupaka, bez ikakvih uslova, bez naknada, bez bilo čega, samo da se knjiži na entitet. I kakva je razlika? Naravno. Kakva je razlika za NATO? Oni mogu da imaju apsolutno sve na raspolaganju kao da je knjiženo i nije bitno gdje je knjiženo. Dakle, neko je tu izlobirao, sad je tu problem u kakvim smo mi odnosimo. Ja bih volio da čujem i političke predstavnike, mada bih ovdje volio da pokažem i neke stvari kako je to išlo i zašto se sada traži referendum. Ovdje ovo da kažem, na nedavnom zasjedanju NATO parlamentarne skupštine, to je bila prilika da se analizira cijeli prostor Zapadnog Balkana i da se vidi dokle koja zemlja koja stoji u redu ušla. Onda je bila posebna observacija za Bosnu i Hercegovinu i politički predstavnici pojedinih zemalja su rekli da je to uslov koji je nepotrebno, potpuno nepotrebno unesen i da taj uslov treba isključiti. Dakle, za očekivati je da to neće biti uslov za pristupanje Bosne i Hercegovine NATO-u, ali može da bude uslov za ostvarivanje ambicija Bošnjaka da se domognu dijela teritorije kojim ne pripada. Dakle, u tom kontekstu je taj problem još ozbiljniji. Znači, to više nije, evo, nećemo ići u NATO zato što nije knjižena državna imovina. To možda bude ono ostvarenje sna koje Bošnjaci sanjaju, a to je da Republika Srpska izgubi što više od svoje nadležnosti, što više od svoje teritorije. Praktično se poremeti Dayton, jel? Dakle, to je ozbiljna stvar. Kad je Dayton otvoren i nije više isti. Dakle, to je rušenje pozicija u kojima smo godinama bili. Pitanje. Ako mogu da kažem, najsigurnije iz pregovarano, najsigurniji dio Daytona je upravo granica. Dakle, to je jedno što je apsolutno čisto. U prilog ove diskusije rekao vrlo važnu stvar. Republika Srpska, odnosno Narodna skupština Republike Srpske, 2010. donijela zakon o statusu državne imovine koja je po zabranu raspolaganja. I tvrdim da se radi o vrlo dobrom zakonu. On se upravo zasniva na teritorijalnom funkcionalnom principu, što znači da imovina pripada Republici Srpskoj po teritorijalnom principu, a po funkcionalnom principu da se dio imovine daje na korištenje zajedničkim institucijama. I faktički je to sad tako. Ja sad postavljam ozbiljno pitanje. Šta smeta vojsci ako koristi imovinu? Ko njoj sad smeta? Dakle, ona nju nesmetano koristi. Imamo upravo za indirektno oporezivanje, koja je zgrada sagrađena na teret sredstava budžeta Republike Srpske. Tamo je smještena ta uprava. Šta to sad smeta? Šta smeta vojsci? Ima tu jedan problem. Kao što se sad dešava usvojen je pregled odbrane koji definiše veličinu, strukturu i lokaciju oružanih snaga u narednih 10 godina. I već se pokazalo da 3 lokacije više ne trebaju oružanim snagama. Ako nismo regulisali to, da ono što je Republika Srpska dala kao potrebno, poslije onog momenta kad im više ne treba, vraćaju tamo odakle su uzeli, mi smo opet na gubitku. Ali sad se postavlja ozbiljno pitanje. Ako se knjiži kasarna Kozara, podnijet je zahtjev na Bosnu i Hercegovinu, onog momenta kad ta imovina prestane biti perspektivna, ta imovina je u vlasništvu Bosne i Hercegovine. Mi nemamo nikakav prava, što znači da institucije Bosne i Hercegovine će prodati, dati u zakup. Republika Srpska nema ni federa od toga. Jednostavno bit će to imovina čiji je vlasnik Bosne i Hercegovine, potpuno je jasno. A bez obzira, gospođa Novaković, što rekoše gospodin Šlaj i gospođa Majkić, da ne mora biti da je to jedan od uslova za ulazak u NATO, da vas pitam jedno pravno pitanje, a to je da li bi se ta imovina koja, ako bi se uknjižila kao svojina Bosne i Hercegovine, kakav je pravni stav? Da li bi se takva imovina mogla dati na korištenje trećem licu, na primjer NATO-u? Pa čujte, svaki vlasnik sa svojom stvari imovinom raspolaže na način kako on
to Znači, želi, mogla bi se dati, naravno, ali nadam se da će... Na raspolaganje, naravno, pa ne može da. Ne, vlasnik imovine samo da Vlasnik raspolaže. imovine s njom Što znači da raspolaže kako Republika Srpska hoće. nema nikakvog utjecaja na to. Ne može utjecati ni na koji način. Postavlja to se sam htjela da pitanje... čujem, pošto su I gospodare... može se desiti. Ja to sad mogu reći bez obzira, možda ja i griješim. Da, u jednom momentu zajedničke institucije dodijele imovinu NATO snagama, a da u Republike Srpskom se referendumu odluči da nismo za NATO. Šta se onda desiti? I šta bi se onda desilo? Evo, gospođa Majkić, pa vi ste htjeli također što Dakle, ja mislim da je još uvijek mi nismo u toj poziciji. Mi moramo vidjeti kojim sve pravnim lijekom raspolažemo od borbe do kraja. To nije dan, dva, dakle mi moramo ozbiljnu odluku donijeti jer ovo što nam prijeti je Damaklov mač s kojim može da nas dobro udari. Dakle, ja očekujem da će institucije Republike Srpske pronaći odgovor, da ćemo upotrebiti sva sredstva. Ne može biti neko vlasnik koji se proglasi na osnovu nekakve odluke, makar to bila i presuda Ustavnog suda, a znamo kako Ustavni sud donosi odluke. I to dok god je u Ustavnom sudu većinu odluka donose 3 stranca i 2 Bošnjaka, kad će oni donijeti pravednu odluku, a posebno ako ta odluka ide u korist Republike Srpske? Ja vas pitam, da li je ovo slična situacija kao i sa prošlim referendumom? Pa sve se ponavlja isto. Mi imamo Ustavni sud gdje je predsjednica suda i u prvom i u drugom stepenu. Mi smo opet došli u situaciju zbog... Pa to će za svaku ozbiljnu stvar. To su stvari koje nisu do sada se rješavale. Evo sad dolaze jedno po jedno na naplatu. Koliko nas je koštalo, gospodine Šulaja, to što se nije rješavalo? To jeste pitanje koje često puta spominjem, ali ovog puta ću to što se nisu neke stvari na vrijeme rješavale, poput zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Evo vidimo sad. Pa nema rješenja. Vidimo sad da se drugačije išlo u reformu odbrane, a ja znam jednu izjavu Žaka Klajna koji je tad bio predsjednik delegacije, odnosno misije Ujedinjenih nacija, koji je rekao jedno neformalno razgovor, ni sanjao nisam da će Republika Srpska tako lako popustiti. Znači, očekivalo se, evo ja sam tu donio čak i recimo taj papir, partnerstvo za mir, gdje se vidi da su tu i entitetske vojske i entitetska ministarstva da postoje, pored onog centralnog i tako dalje, da bi se na jedan tihi način to prevazišlo, to jednostavno nestalo, pojavilo se znači Ministarstvo odbrane kao jedinstven sistem, na čelu jedinstvenog sistema oružanih snaga i jedinstvena vojska Bosne i Hercegovine. Kako da se koštalo? Košta teritorije. Sve je to bila taktika mišeg ujeda na koju, da budemo iskreno, mi kao kolektivitet vrlo teško odgovaramo. Jer uvijek je reakcija, odnosno reakcija kao reakcija reaktivna. Dakle, nema proaktivnog pristupa onog časa kad je donešeno, kad je Bosna i Hercegovina donijela niz dokumenata koji govori da se ide u NATO. Učestvovali s predstavnici Republike Srpske svaku u svom kapacitetu. To vam je pravci prioritet spoljne politike, ne kaže eksplicitno, a evo to vam je recimo bezbjednostna politika Bosne i Hercegovine 2006. Tad je bio Ivo Miro Jović, član predsjedništva Boro Paravac. To vam je zakon o odbrani, jedini zakon na svijetu koji kaže naš cilj je NATO. To je politički stav. Član 84 koji je prihvaćen i uz saglasnost predstavnika Republike Srpske. To su vam izjave iz 2004. i 2003. gdje su svi potpisali. Tad smo potpisivali, sakrijemo se iza zavjese i potpisujemo, svi i pozicije i opozicije, i niko nije bio protiv. To je i odluka Republike Srpske iz zaključkom Skupštine iz 2005. Nemojte da ovo je akt koji nije nikad povučen. Nikad političari nisu izašli, otišli u Skupštini i rekli ukidamo zaključak od 8. septembra 2005. u kojem se piše da zahtijeva od Bosne i Hercegovine da se uđe u NATO. Sad imamo vojnu imovinu, sad je komad zemlje i da budem iskren, ostavlja se pravnicima da iznesu tu muku, a najmanje su krivi. Oni imaju sam problem. Hvala lijepo, čućemo gospođu Majkić. Čekajte, molim vas, da biste nešto u parlamentarnoj skupštini kao nadležnoj donijeli neki akt, morate imati i 2/3 poslanika iz Federacije i iz Republike Srpske. Dakle, molim vas, nekoliko puta smo pokušavali donijeti zakon o Ustavnom sudu i nismo uspjeli. Nekoliko puta smo pokušavali da promijenimo taj zakon o sudu i tužilaštvu. Nismo uspjeli.
Dakle, vi ne možete u ovakvoj konstelaciji snaga... Kako se uspio zakon odmah donijeti? Neki završi, samo malo. Moramo. Nemojte, ja se vraćamo sad da vam pričam stvari koje su se dešavale onda i nije korektno da o tome govorim. Donijeli smo odluku, sporazumno prenijeli i mislili da će troškovi, kao što su i govorili, bit će troškovi manji. Dakle, vidjeli smo šta smo napravili. Dakle, sad je tako i za prolivenim mlijekom ne možemo plakati. Dakle, svi pokušaji naši nisu plodni zbog toga što Bošnjaci pored uz sebe imaju visokog predstavnika, imaju sud, imaju tužilaštvo, imaju ustavni sud. Pa u takvoj konstelaciji imaju PIK. Na kraju, znači Savjet za implementaciju mira, institucija koja ne znam šta je i koja i dokad će. Oni još uvijek donose presudne uloge za Bosnu i Hercegovinu. Da nema ruskog predstavnika, ambasadora ne bi ni čuli drugačije mišljenje. Dakle, u takvoj konstelaciji snaga, kako mislite da će 5 poslanika uspjeti da se izbori za bilo šta? Nema. Pa nemojte glasanje. Treba 2/3. Pa nemojte. Zašto bi imao 2/3 za zakon o odbrani? Hvala vam lijepo. Moramo čuti još sad ono što zapravo jeste i odgovor Republike Srpske. Pravnici će to, vjerovatno uz dogovor sa političkim predstavnicima riješiti. Gospodine Kovačeviću, i za vas, gospođo Novaković, samo da kažete šta je sljedeći korak? Kako će odgovoriti Republika Srpska? Vrlo je teško naći pravi odgovor. Evo zašto. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine tražilo je upis u zemljišne knjige na imovini Han Pijesak na temelju pravosnažne odluke Suda Bosne i Hercegovine. I kažu, ili knjižite pod prijetnjom krivične odgovornosti. I sad se postavlja pitanje, ozbiljno, onaj ko ne uknjiži, čini krivično djelo. Ako uknjiži, krši Ustav Bosne i Hercegovine. Ali sad možete zamisliti drugu apsolutnu situaciju. Da to isto pravobranilaštvo sad podnosi zahtjev za ostale perspektivne lokacije bez presude. On u obrazloženju svog zahtjeva se poziva na sporazum sukcesije. Upravo zato i tražimo odgovor. Kako u istoj stvari da se poziva na odluku suda kao pravni osnov, a za druge nekretnine, odnosno perspektivnu vojnu imovinu, ne treba ni odluka. Upravo to hoću vas pitam. Šta je sa krivičnom odgovornošću koju vi sad spomenuste i da li će Han Pijesak, kao ovakav kakav jeste, zavisi kako se bude odvila situacija, zapravo biti matrica po kojoj će se rješavati sve ostale lokacije? Pa to je sad ozbiljno pitanje ako imate sad organizaciju Suda Bosne i Hercegovine, ono što je gospođa Majkićka govorila. Mi imamo dakle Sud Bosne i Hercegovine koji rješava ovoj pravnoj stvari i u prvom stepenu i u drugom stepenu. Dakle, apelaciono vijeće tog istog suda odlučuje po žalbi i po reviziji. I kad vi istaknete prigovor apsolutno nenadležnost tom sudu, taj sud odlučuje je li nadležan ili nije. Kako možete očekivati onda objektivnu ocjenu ili objektivnu odluku? A ja opet moram pitati šta je odgovor Republike Srpske. Kako vi rekošte, istina je u posljednje vrijeme stalno nešto se provodi bez obzira u kojoj instituciji prijetnjom krivičnom prijavom. Nije svejedno da se dobije krivična prijava koji ole razmišlja kako je i danas kakav je krivični postupak. Međutim, i Republika Srpska može odgovoriti krivičnom prijavom. Vidite, Ustav Republike Srpske kaže da je teritorija Republike Srpske jedinstvena nedjeljiva i Republika Srpska prema Ustavu je ta koja uređuje svoje svojinske odnose. Čak 1998. godine Alija Izetbegović je podnio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine da se ospori ova odredba i nije odluka je u korist Republike Srpske. Međutim, krivičnim zakonom Republike Srpske članom 294 je propisano da ko dira integritet Republike Srpske teritoriju također može krivično odgovarati. Hajde nam sad to objasnite, upravo je to odgovor na moje pitanje. Samo nam sad objasnite plastično da mogu gledalci razumjeti. Zapravo kad bi se krivično gonila, ja ću reći Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku i, kao što vi rekao se, Republika Srpska, Bosnu i Hercegovinu, koje institucije bi bile okrivljene? Pa ne bi institucije. Nikad nema kolektivne krivične odgovornosti, nego rukovodilac one institucije, ustanove koja je donijela akt, odluku, ugovor ili bilo šta iz čega proizilazi neko pravo. Sud Bosne i Hercegovine. Ja želim još da napomenem ovdje što se tiče tužbe. Ja mislim da će Sud Bosne i Hercegovine, odnosno Reviziono vijeće, imati
pravno govorimo, razumijevanja za ovu reviziju i nakon pomnog razmatranja vidjeti da je ipak tužbeni zahtjev ovdje prekoračen i da je ova presuda neprovodiva u javnim evidencijama. Tužbom je traženo da se utvrdi pravo svojine i predaje u posjed. Nije naloženo, ali tužbeni zahtjev je prekoračen jer je presudom pored toga utvrđeno i naloženo Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove da izvrši upis prava svojine u korist Bosne i Hercegovine i da briše pravo svojine Republike Srpske. To nije traženo tužbom. Svaki iole pravnik sa dugogodišnjim iskustvom će znati da je to bitna povreda, odnosno povreda odredbi parničnog postupka i da se takva odluka ili će se poništiti drugostepena odluka, vratiti na ponovni postupak ili će se čak tužba odbaciti u cijelosti. Upravo imam još samo jedno pitanje za vas, gospodine Kovačeviću, apropo ovoga što je govorila gospođa Novaković, a to je da li ste dali i u kakvom su statusu ti zahtjevi prema područnim kancelarijama kojima je dat nekakav rok od 30 dana od dana prijema. Znači, kako će se do kraja tog roka ili u narednom periodu ponašati područne kancelarije, znači ljudi koji rade tamo, i jeste li im dali neke upute, nekakve savjete i u kakvom su statusu sad ti zahtjevi? Geodetska uprava je nezavisna i samostalna. Prema tome, oni treba da odluče o svakom zahtjevu u skladu sa zakonom. Ja ne mogu sad reći kako će odlučiti geodetska uprava, ali zasigurno, evo, mogu iznijeti lični stav. Kako je u jednoj stvari pravobranilaštvo se pozvalo na odluku suda kao pravni osnov, a u drugoj stvari bez odluke. Ja mislim da ne trebamo tu više komentara. Ja moram da samo se kratko nadovežem. Studente da kažem, da vas pitaju. U Republici Srpskoj ne primjenjuje se anglosaksonsko pravo da se sudska praksa stvara na osnovu presuda, kao što je to. Mi primjenjujemo evropsko kontinentalno pravo, znači svaki sudski postupak je sam za sebe različit. Evo Veliki žep možda tu ima svu svojinu MTL koji je AD, a jeste, i znači sud Bosne i Hercegovine za takve vrste sporova nije nadležan, ne može suditi akcionarskim društvima ili javnim preduzećima. Evo recimo kasarna Kozara. Mi ne znamo kakvo je zemljište ispod i pored te kasarne. Da li neko ima svu svojinu, fizička lica? Znači mora se voditi svaki postupak konkretno i utvrditi, a nećemo primjenjivati precedentno pravo i knjižiti imovinu na osnovu jedne sudske odluke. Danas je, čini mi se, Ustavni sud rekao da neće raditi nikakve apelacije do iza praznika. Da li postoji neki rok do kada očekujete da će se revizija koju vi čekate, rekao ste, završiti? Iz dosadašnjeg iskustva obično to traje 1 do 2 godine. Ovo ja mislim da je bitno pitanje da bi trebalo što prije da se zasjeda i da se ide mimo pravila koja je Visoko sudsko vijeće utvrdilo kako se sudi njihova procedura. Hitan je postupak, mislim da bi trebalo što prije da se zasjeda. Hvala vam lijepo. Izvolite, studenti Pravnog fakulteta Banja Luke. Ustanite, predstavite se, pitanje za gosti. Naravno, izvoli, naravno. Pozdrav svima, dakle, moj ime je Aleksandar Batar, student sam 2. godine Pravnog fakulteta. Želim da postavim pitanje svim gostima. O kom dijelu teritorije govorimo, dakle, koliki je dio Republike Srpske trebao biti preknjižen na nivo Bosne i Hercegovine? Mislite postotak, recimo? Postotak, može. Evo, gospođa Majkić može reći. Evo je sad, ako govorimo o zadnjem, to je 11.000... Ukupno je 1% teritorije. 1%. Teritorije ukupno. Pa to je jedan, mislim, to da ne zadržimo mi na tome. To je samo veliki žep. Opasnost koja slijedi poslije, to je... U ovom slučaju samo 1%, govorimo o jednoj presudi ovoj. A šta se potom dešava i kako će se dalje... Da, i koji su politički posljedice, to je nešto drugo. Izvolite dalje. Nema više pitanja. Dobro, gospodo, hvala lijepo što ste odvojili vrijeme i bili gosti Aspekta televizije Republike Srpske. Nadam se da ćemo uskoro ponovo sjediti i govoriti o nekim, hajde da kažemo, rješenjima koja su praktična za oba entiteta i sve narode u Bosni i Hercegovini. Hvala još jednom što ste odvojili svoje vrijeme. Hvala. Ovo rješenje da viski predstavnik stavih van snagove svoj zakon i onda bi se... Poštovani gledalci, evo, diskusija se nastavlja i posle emisije. Naše vrijeme je isteklo. Hvala što ste nas gledali ovog ponedeljka. Naravno, učinite to i narednog ponedeljka. Do tada ostanite uz program televizije Republike Srpske. Doviđenja.